Isangot KMLA ka Seng Congress ki interview ba Mohendro Rapsang Kemfa S Marbenyang Meral Bonds ha ka jingalam ka working president ka kong Emperin Lingdo menne ka si ba a kale ban bu ka jingtho hamentri rangba ukanrat ke sangma ban yasen rap lang bat Snoh ti bat ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance ha ka jingalam ka National People Party NPP lat pathai kubor barok hilaya don hangi banyo ya kene jing pentit nakaliang jong ke Congress Legislature Party bangi ki samur ki MLA ni lashim ya karai bangin senrop lang bat ke MDA government laban ong malay kajap ni kalong mangi sangot ngin pet iway ya iway ngin ya pet babaro ki jing don tam ha ki constituencies ki boker ki jong ni sangot kinyo bentalem hak kiu, hak development, ban petru, ba kini kijinge kijongi mentala south nem, kinum yai beteng, henringin yo jing mentoy lang, nakabenta kinong song pada constituency jongi. Nilayo rupa dia grand candidate halor ke border dispute, nilayo grand candidate Jepang ki jingdon kam haki constituencies kijongi. Ringin dang yai kendu pat ke MDA government bat ngilakmen shibun bau rang pak menteri jong kaneka jela ka jong ni mula accept ini pung ke CLP bat nginyet lang bat ke Sorkar lang